babanza kugeraho urukiko urutekerezwaho abanyamakuru beitu kubaheza John Dasimwe yaganiraho n'abanyamakuru nababwanga izisiti nywena nkubagumiza nti omuntu wanyu agenda kuturukayo ekiro kyona kandi agenda kuturukayo. Tukwatagana na secretariat na baloya b'ekitebe okurora nti bike ya kabiri kya kasatu arugireyo kandi ali nominated. Itenke ekitebe tukurwanisa okurora nti ekitebe kibaire na candidate wakyo. Ebintu ebitito bino ebindi tujja kuba ntubikora aheru ye kamera. Onesimus Twinamatsiko or flag bearer wa Bugangai's Eastern District ya Kakumiro akatwarwa mu cyome bwa nyuma yo kukizaho kutera enganzi hanga enshuminche hingwire. Ekizibu ekibaireho inti abaireho gap nyingi omukukwasaganya ensonga nkazi nusinga rundo omwekulembeza kubata kwatagana nondi ataroho banta abakubaleta hamu bakaikara rundi tukaihawo ensobi ezo. Kyonka nkubagumiza nti emyaka ya 15 nkainywa abankomere kuba chairman w'ekitebe habwa Western Uganda. Amazimako nkubagumiza tugenda kwatagana na ba senior leaders okurora nti obuntu butito buno buryo. Yashaba ba district ya Kakomero okwetantaro bw'esharingo kandi yabashabo kurinda obusinge. Mboina abantu ni mu kyama t-shirt ni mukoraki bairaba leka tutahika yoko ebyabairoho bikabaho habwa ensonga zonazo. Onesimus Twinamatsiko ori omuhezi w'ekibiina kya NRM mu district ya Kakomero kandi okwasire bendera ya NRM akakwatwa esandegi yatwarwa mu kooti ya Kibale kandi yasindikwa mu nkomo okusya 10 okwezi oku. Ogunajunanwa okukizaho kutera enganzi y'ihanga aha 27 okwezi kwa mushanju aha kiro cyo kutera akaruru k'abanyeshengero omu kibiina kya NRM. Gasha kwa Thomas tumwebaze.